Narua akirikuria mwana ndagitari ni akwaririria thina ya rickets kiriana ni agutariria kaumoka thina ezi na kinya kugweta wagi bwaregu iria itumaga mwana akagwatwa niyo. Ndenda twariria mantu ja rickets ni ara withera mwana oku ena deficiency kana gutaukirwa kwa gintu gitawa calcium kiri mwiri jwa mwana na mwana ena rickets no ethora taukiri into biiri. 1 calcium, number 2 akethora taukiri ni vitamin D tumeona mono kiriwa. Calcium nayo kiga kenke kanintini nayo calcium tukamiona mono kiri nyina rira mwekura kamatite mwana irio mwana omba kwethirwa calcium iria atumaira mwiri yuma kinyina egitara kamatoro meri kenda na kuma umende ndi mwana ikagia inya na inya maguru jawe mende bionthe bikagia inya muntu nakuona nutrients kuma kinyina meri ira mwana onka meri 6 ino mwana ita calcium ende ukaja kwithirwa nyina atina calcium ekungana mwana ora atiomba kwithwa ena calcium ekungana na iro tukuga mwana ku akethwa na gintu gitawa rickets na nyina nawe muntu ari umurito na atomba kumenya na thina ya calcium itikungana. Number 1 kwibara withera beba rito bakara baigwa to imasupu ukagara igwa to masupuru tia kugwata mwanko kamilia kubora ura maguru ko please ukaja kutha wina thina jeu kenda daktari uri okuo kuthingatithia manto ja ngain kana manto ja pregnancy kana kliniki ekuri umurito mwire ro kuigwa na gakwandikira ndawa cia calcium kada wenyunya na ituga mono nye kuruba rito bonde ibaya ndawa cia supplement cia calcium bakare wenyunya kenda na betu batikeje kubabe na thina ya deficiency kana gutaukirwa i calcium na nataumba kumenya mwana oku na taukiri calcium. Number 1 ukethera mwana oku ana bangi bairungama piero ne nyabe na meri 3 mwana oku atikurungama ukethera bangi mwana akinyeria meri 5 mwaka meri 7 no karanthi oku atikarandhi atina support kingina kio kethera mwana oku akaraigwa atamwa nkijotithira mutwe kingi ukethera mwana ikara ere stress jaga kwibyo bimuruma kingi ukethera mwana oku aikara irira ategwira gwa ukarairira akikurira kurira kingi nakio ukethera mwana oku ikara ena maruru kingi nakio ukethera mwana oku nawe arithwe na thine kuremwa kuria na bangi bakethwa bena tobara tutithira kethera mwana itiritwa kabara gati kuthira ko ningi na kugo keja kutha mwana oku ena manto ja mubomo bu muike sibitari etana tumo laboratory dio kliniki twa vitamin D levels na chokia dio kliniki ya calcium onekane ba calcium ninga ni bwega mwiri na kuma au ethora kwi imwe biwe na ataukiribio daktari akomba kumutreat na kumwandawa na mwana oku agakara bwega ko keja kona mwana oku itererwa na ribumo bu ndaugire guru au nete na agategerwa na thine wikomba kuthithirwa matibabu na mwana oku akomba karabwega tona tukenkena tu vitamin D tumeona ariwene mwana wonde riri asiarirwe na bwamburwa kuma sibitari kuma runene mwana na umara weriwene ira twitaga kuthambira riwene sunbathing ntuko chionde na umara weriwene ndaika 15 to ndaika 25 ena ndaipake ikena mwana oromba kugwata gintu gitawa vitamin D.